Let's go. Ka modal jong ka social media ka OnlyFans. Hapo kari Turki ka balapan bena ban ya thialok bat shispa ngut ki senrang hapo ka shisni. Kala syakem no haki pulit ke Turki Maria bena yakani ka kubor. Tayang tangin asngapi kani ka kubor jokani ka model ka pakwa ban taur ka thumai yaki weipat ki model badan hapo kani ka OnlyFans. Ki borsen syar jong ka Turki kila kem ya ka wei ka model jong ka OnlyFans. Kabalatip kerteng kumka Isra Vandan hadin bakala penpenai ka jingtemu jongka kabaladon jiklumar hapo kari Turki baka temu ka jongka kalong banbu ikarikot da kabaya tialok batsis pangut kisenrang hapo ka arpusau kenta kani ka modal jongka OnlyFans kala syakem haki pulit ke Turki hadin bakala penpenapaj ba ya ka jingtemu jongka banbu ikarikot da kabaya tialok bat palat sis pangut kisenrang hapo arpusau kenta katai ka modal kaba kerteng besya jongka kadai ka Isra Vandan kabala sapan ngat hakikap sniu kane ka modal ka badang arpulas nem kerta kabala tho haka ex akau jongka da kababu ikadur zaka kaba ka syong haka jingtiak baka pong yaki jan pong rong sau kaba ong kumni ngasdang daki sispa angut kisenrang haki arpusau kenta ngin saya page ya ka application bat ki jingti babne sen rengkat bat ka ken hunjonga ban pha yaki ka jingtmu jokani ka model ban pen pra ya ka record jong ka wei ka model hapo kani ka OnlyFans ka Bonnie Blue ka palakam ba ka layat dialog bat sia jar san punyong ngut ki senrang tang hapo arpusau kenta henry ki jingtmu jong ka bandan ki lakutno namar ba ka Turki kalakhang ya ka platform OnlyFans house name arjar arpulai kajing tho jongka kabalabu haki arlak lai puwi ngut ki nongbut jongka kala syapen rem haka morality beauty jongka tanat pahara pajba jongka ri Turki hapo kanong ba Istanbul kabala pengat yaka kum kanong lek kam sniu bat penjot yaka long breuman breu ki pulit ki lakem ru ya utnga jongka ubadai na airan ubadang arpusan snem karta ubala kersan yakani ka model banle yakani ka kam uba kerteng upetram bedar bandan henry ki pulit kilak pelajno yu hadin